Hare Krishna everyone. We are learning Guru Paduka Panchakam composed by Adi Shankaracharya. We have learned 3 verses. Today we will learn from the 4th verse. Repeat after me. Tapa Tapa Traya Traya Aditya Aditya Kararditanam Kararditanam Chayamayibhyam Chayamayivyam Ati Sheetalabhyam Atishitalabhyam Apanna Apanna Samrakshana Samrakshana Dikshitabhyam Dikshitabhyam Namo Namaha Namo Namaha Shri Guru Padukabhyam. Sri Guru Padukabhyam 4 पार्ट में डिवाइड करके श्लोका सीखेंगे. रिपीट आफ्टर मी. त्रापत्रयादित्य करार्दितानाम Tapatrayadityakaraditanam छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम Chayamayivyam Atishitalabhyam आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम Apanna Samrakshana Dikshitabhyam नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम. Namo Namaha Sri Guru Padukabhyam तापत्रयादित्य करार्दितानाम छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम Tapatrayadityakaraditanam Chayamayivyam Atishitalabhyam आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम. आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम तापत्रयादित्य करार्दितानां छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम. छायामयीभ्याम आदिशीतलाभ्याम संरक्षण दीक्षिताभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम. Let us see the meaning. नीचे गया दिखता है स्क्रीन. 4th verse. Salutations and salutations to the sandals of the Guru, which provides very cool shade to those burnt by the 3 types of sufferings, and which has assumed the protection of those affected by dangers as its primary duty. Let us learn in the tune. तापत्रयादित्य करार्दितानां आपत्रयादित्य करार्दितानां छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम छायामयीभ्याम अतिशीतलाभ्याम
विद्याभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् तापत्रयादित्यकरार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् तापत्रयादित्यकरार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पूरा श्लोक तापत्रयादित्य करार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् तापत्रयादित्य करार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् वर्स नंबर 5 यतो गिरो प्राप्य दिया
समस्ता समस्ता क्रिया क्रिया निवृत्ता निवृत्ता सममेव सममेव नित्याः नित्याः ताभ्याम् ताभ्याम् अजेशाच्युत महेशाच्युत भाविताभ्याम् भाविताभ्याम् नमो नमः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् श्रीगुरुपादुकाभ्याम् लाइन बाय लाइन यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता यतो गिरो समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भाविताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः दो लाइन एक साथ यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः यतो गिरो समस्ता निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भाविताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अच्युत भाविताभ्याम् श्री गुरुपादुकाभ्याम् श्लोक यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भविताभ्याम् भाविताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् यतो गिरो समस्ता सममेव नित्याः नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् का मीनिंग देखेंगे salutations and salutations to the sandals of the Guru, which makes all knowledge retreat with shame when it tries to describe its greatness logically, and which is being praised by Brahma, Vishnu, and Shiva. यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता यतो गिरो यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भाविताभ्याम्
ताभ्यामजेशाच्युतभाविताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् दो लाइन एक साथ। यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता ह्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः यतो गिरो प्राप्तधिया समस्ता प्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः यतो गिरो प्राप्तधिया समस्ता प्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युतभाविताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः ताभ्यामजेशाच्युतभाविताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् पूरा श्लोक। यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता ह्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युतभाविताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् यतो दिया समस्या प्रिया निवृत्ता सममेव नमः यतो गिरो प्राप्य धिया समस्ता ह्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भाविताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् यतो गिरो प्राप्तधिया समस्ता प्रिया निवृत्ता सममेव नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् Last verse in the form of Falashruti.
ये पादुका ये पादुका पंचकम पंचकम् आदरेण पठन्ति नित्यं प्रयथा प्रभाते तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः ये पादुका पंचकमादरेण ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्यनिवासशीला तेषां गृहे नित्यनिवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः 2 लाइन ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्यनिवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः तेषां गृहे निवासशीला देशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्यनिवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः ये पादुका पंचकमादरेण Translation. The king of teachers will live in their houses, and the mother of wealth will grace it with her glance. In the houses of those who read this painted on sandals daily morning with devotion. Painted means panchakam, effectively. Let us learn this in the tune. Ye paduka panchakamadarena. ये पादुका पंचकमादरेण ये पादुका पंचकमादरेण ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते पठन्ति नित्यं पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्यनिवासशीला तेषां गृहे
नित्यनिवासशीला तेषां गृहे निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः दो लाइन ये पादुका पंचकम आदरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते ये पादुका पंचकम आदरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः पूरा श्लोक ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः
विदेशिकेन्द्रस्य इति श्री आदिशंकराचार्यकृत श्री आदिशंकराचार्यकृत गुरु पादुका पंचक स्तोत्रम संपूर्णम गुरुपादुका पंचकस्तोत्रम संपूर्णम्। 1 मिनट। आज का 4, 5, 6 एक बार मेरे से पारायण होगा, उसे सुनना। वर्स 4, 5, 6। वर्स नंबर 4। तापत्रयादित्य करार्दितानां छायामयीभ्याम् अतिशीतलाभ्याम् आपन्न संरक्षण दीक्षिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् यतो गिरो प्राप्य दिया समस्ता क्रिया निवृत्ता सममेव नित्याः ताभ्यामजेशाच्युत भाविताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां ये पादुका पंचकमादरेण पठन्ति नित्यं प्रयता प्रभाते तेषां गृहे नित्य निवासशीला श्रीदेशिकेन्द्रस्य कटाक्षलक्ष्मीः। इति श्री आदिशंकराचार्यकृत श्री गुरुपादुका पंचक स्तोत्रम संपूर्णम। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम Rama Rama, Hare Hare. राम